Bismillah. Min Melekov Gaziz Quddusovich bo'laman endi. Shu negizde endi etining negizinde ana Malik babayda endi bizning Malik abiyda endi mening Malik abi bo'layin etining Ratnoy abisi. Shu negizde o'sganlar endi. Shu qo'yag'ina bo'lmadim endi. No shu negizni tashlab ketaysim kelmadi endi. Yaxshi yerlar ko'p endi shunday. No dug'oli shu babaylarning dug'olari bo'lgan shu negizde endi yashab yotamiz endi. 32 yil bo'ldi endi. Bir suq qizini ilenganga endi shu. Ish qizishmolar o'stirdik endi. Ha vunuklarimiz, vunushkalarimiz 8 endi. Allohga topshirgan endi. Malik abi endi bik qishli mening abi shu dede bo'laydi menga. Yetining Ratnoy burati. Malik abi iskitmerle bik qishli kishi bo'ldi endi. Bizning uchun shu tirishdi endi. Bir kishinde jellemedi, bir nersesinde jellemedi endi. Şu dağaşılar bulsan debinde özüne şu Allah'ın rahmetleri yoksan endi. Şu dağalarımız barıp tursa endi onlarga. Şu Nishik istak oldu ol, nesalar shiradi sizga shularni? ol Malik abi endi kichkina chog'imizda shu kommunizm vaqtida oldi da shu bizni shu bildingda narsa ekan, nik yashaymiz ekanini biladir endi. Birinchi Alloh taolo qushqani birinchi o'rniga qo'yadir endi Malik abi. Shu meni tag'in mendan zo'rroq abini 67-yilgi abini, yanari 62-yilgi abini Qozonga olib ketdi bizni. Shu qishki kanikul endi men 4-klassda o'qidim endi. Shunda bir tanish kishilarni olib kirib bizni Qozonda ularga bir shu sariq iltib shu birinchi berdim şagirdlarga de. Şu radiyalloh ishladim de bütün işlerin. Şu balalarim dedim de, ullarim deyadir endi bizga. Tege dog'ashilar bo'lsin deb tirishgan endi Malik abi. Namozga bossınlar deb bizni shuni ayttirib, bir sebepçi bo'ldi endi. Eng birinchi sebepçi Malik abi bo'ldi endi tirishdi endi. Bunda yani biz tirishdi endi bizning yurtimizda. Yani bizning to'ja bir opasi bir ne posyolukda endi bir qishli atchayinli shunday Malik abi shekilli endi shunday. Onlar şu ikki tirishdilar endi. Yani yağından şu. Yani ne apası, Nurban topu. Yani yüzü iyi Malik abi şu. İyi şu onların karışıkları bilen şulay borabız indi mani. Allah'a şükür indi. Namazda indi mani. Allah'a şükür. Reşit yüzün de inanım Allah'a şükür şu Malik abi balçı ve şu bütün şu Malik abinin tırışlığı arkasında indi. Булай ниндирәк кеше иде ул менә шәхес буларак? Malik abi indi. Bir nesenden korkup turtan kişi değil indi Malik abi. Bir yaşlı soğuşka gitken indi. Bir yaşlı 14-15 yaşlarında gitkenler alar. Ol Japonya soğuşuna lekken ol. Şimdi spis bulgan ol Malik abi. Onun tege постоянно боевой снаряженный киіп жүріп, даже мында сүйектері шулай кекірейіп өскен дені шулай. Кішілі болған енді, бек қаты шундай. Тырыш болғанлар енді алар. Шундай енді. Bek katı indi. İyi medreselerine al, netti tarıştı indi o Malik abi. Masterskoylar yasagan bulganlar komünizm vaktında. Şu barıp indi, hani Malik abi indi. Şu karşıda çıkıp karadılar indi ana. Bir kimden de korkman, hani korkmaz beni diyedir indi. Ben de yaşayanda 15 yaşayanda tanıkka karşı vargan kişi diyedir indi. Şu korkup durmadı indi, tarıştı indi o Malik abi. Şu Allah'ın rahmetleri yoksa indi, dağalarız barıp tursa indi onlarga. Әтиегез Куддус абай белән мөнәсәбәтләр ничеге, Абдулмалик? Malik abi indi, benim etiyim indi, ol Malik abini тоже bik kışlı, bik katı уважать turadır indi şu Malik abini. Malik abi gına deyip turadır indi. Ol tık abilerini de yaratadır indi. No, bu Malik abi bik katı yerden mena köp didanım deyip şulay bizni üstürdü indi o. Malik abi bik kışlıydı indi deyip şulay. Ol yardımçılıydı indi Malik abi. Bir katı dost tatı yaşadılar indi alır Allah'a şükür. İkisi de bunu igizekler gibi giyalar aşağınlar yedi indi şulay. Hazır indi bizim balalarımız şulay indi mene kızlarımız Malik abinin vunuskları bile aşağınlar indi. Şu para indi şulay. Tırmış şulay para indi. Allah'a tapşırığa indi. Amin, amin. Булай тагын бер истәлек кызыклы вакыйга аның белән бәйле бер нәрсә гыйбрәт буларак Malik abi bileme. сезнең. Malik abi indi. Qaytib ketadir endi bizga. Gil jiroq bo'lsa da ilk buva oqsu yo'llari qaytib xallarimizni bilib ketadir. Ya'ni endi
sıyır sağıp parnu süt getirip biredir indi anaga. Süt jaratadır indi, bir katı parnu süt jaratadır indi. Birsinde şu kichkineymiş para buturam. Yani 1 litrli banka salıp birdi de Maliga şulay tuttu da içip jiberdi. Bismillah etip indi. Hani dey, anarsa Maliga ketkesi indi. Nindi de zdarroy bulasın dey mine indi. Tuje sinde selamet bulasın şulay taza bulasın dey. Şulay satışsan dip aytadır indi. Onlardan gara bulmayın Maliga bilan ala üzleri taza bulgan indi. Selamet bulganlar. 4 bratalar üskenler indi. Benim eti en kichkinesi Maliga bi ikinci şu etiga xatlik. Onlardan so'ng tag'in ikki abiylari bo'lgan. Davlat G'alabi, Nabiyullo abi, Malik abi, Abdulqudus mening etimda shu. Abdulmalik abidan so'ng mening etim. Dürte bo'ladi, dürt birat, dürtsida so'g'ishga ketganlar shular. Dürtsida sog' salomat kelish, shu duolar bilan so'g'ishdan aylanib qaytganlar endi Allohga shukr shular. Deganda shunday. Allohga shukr endi tega kishilar bo'lganlar endi ular. Otur kişiler. Kishi tildirib yashamagan bir vaqtda da shunday. Onların münasebetlerini işi gezir Fiyabi bilen ikisi. Malik abimi? İyi. Malik abi meni biz köp şu barsam da indi bir yerleşkenlerin körgeni bulmadı indi. Zülfiye abi indi o. Bir katı tarışı yeti o. Şirak indi o. O jingit sızgangan indi o. Haman temne birle pişirip koyadır indi o. Kabartmalar nile belişler o. Şimdi bir katı tege nişik dip indi. Tarış ersiz şimdi bir katı kişiler olganlar indi. Andi kişiler bilmeyim indi hazır. Bir tege yok deyip tehtirge bulaydı. Olar bir katı kişiler olganlar indi. Şunday tarış olganlar indi. İskitmeli indi. Şol. Küzlerine qarab turarlar. Malik abini qaradı indi. Zülfiye apa qaradı. Tarışta şip çıtatıttı indi. Ol bit tege yerine eritkende kız katındı, yok etkende kız katındı. Ana ol bit. Olardan da meni şu kız katınlardan da bir köp nerse turayındı. Subhanallah indi. Malik abi indi o. Koyagına meni kichkina chog'imda shul eti bilan jirganda da endi kelib ko'rishalari endi Malik abi deb eti bilan kelib ko'rishalari bu odam kishilar. Men kichikda erib borganda etiga. Anari mening anasi deb aytadi endi eti shular. Ko'p kishilar biladir endi anatiga. Chik deb aytayım endi. U riyolanib jirmagan endi yordam etgan bitinasini. Ular tugishlar bo'lganlar endi Sayful Mulk bobay, G'arifulloh bobay tugishi bo'lgan. Malik abi eti tuje tugular tugalari. Men kichkina chog'imda xotirlayman. İng matır bürükler tegüşü Malik abi bulgan. Beten mani yani mani aldığı yıllarına gına da indinişe yıllar uzda. Kişiler kilip işleri şulay tege Malik abini bölüşürler de şu siyaş bitedir. Matır bürük tegeler. Olar köp tegüşler yok diye bitedir indi şulay. Hanar etige de ol yardım etken indi. Tege soğuş vakitlarında da tegüler tekkelegenler olar. Tege fikir kılar kirek idi de Malik abi nişiktir yazıp itip jibergen şulay. Sızıp iretip jibergen niyetiga şuna. Поддержать etkeninde şuna. Bu tegüşçülük hınarı koyan kilgen ol sizin nesilge, etiyinizge. Tegüşçülük hınarinde bizning Sayful Mulk bobay bulgan deyinde tegüşü. Anar G'arifulloh bobay da tekkeninde. Şol Sayful Mulk bobay nişiktir sızıp kisip tege koygan deyin nidir bir pitjak tegergende. Şunu üze şep gitken bulgan Sayful Mulk bobayında. Benim paradetinde üze şep gitken olan işleri bilen. Ul qaytqancha menim özümden babam indi G'arifulloh bobay şuna tegib kiyib şu Sayful Mulk bobayni qo'shalirga chiqa. Shunda shotlanib ketayin Sayful Mulk bobay. Shundan G'arifulloh bobay da tege iretayin Sayful Mulk bobay iretayin tegishlikka shulay. Anasi bobayning jigir gaplari bo'lgan endi G'arifulloh bobay shu olar endi 14 yil otsinda jirgan menim bobayni 14 yil otsinda jirgan. Shu kavalerist bo'lgan endi. Belgvardiyada endi. Şu at katıtına turgan bo'lgan, aning atlanganын уже kishi ko'rib bilgir olmagan. Уже o'tirib turgan bo'lgan. At chavib boradir edi, osmondan shu zirildab elinib boradir edi chavib borganda. Saban to'ylari bo'lgan endi ilk munda. Gil birinchilikni bizning shu bobayni G'arifulloh bobayni atlari olatiran bo'lgan. Shu. Kulak bulgan indi, mi? U kulak deb aytganlar endi. Ular kulak deganlar fermer bo'lgan endi. Ular ishlagan ular. Ular jiqlab jaqmagan ular. Ular eginlarda o'stirganlar ular. Bütün nesili bilen şular. Onlarni köbüsün sirgingede sirgenler indi şu G'arifulloh bobay nesillerin şulay. Onlarni Sibirge sirgeçti, urmanlarını kesip даже şunda eginler üstürgenler. Onda da tağıntıgı beyleniş kişiler tabula bitindi. Şunda nindidir şu Ruslar neler jaqlap çıqalar. Onlar bitti, üzlerine üstürüp, üzlerine itip jaqmaydı.
даже теге урысмы, татармы, нем кім ердем ете тұрған болған, игімдер бере тұрған болған ашу теге. Ашлық заман болған, не болған, ердем еткендер алар тоже шулай. Бу Гарифулла бабайны раскулачивание эләккәнме ул, колхозга кергәнме инде? Гарифулла бабайны шул Ничек исән калган ул? атларын шул талап киткеннер аның, жігерге атларын талап киткеннер бабайны. Шул колхозга деп инде. Шул коммунистлар безнең анлык инде. И bir жігерге аты була, буаз була Гарифулла бабайның. Шунага тиелешеп шаптырып баралар буа хатны безнең авылдан. Итегендә гүләйтәләр ахырында, күңел ачалар, имында куалап кайталар атларын. И фирмага урам башында жыгылып, шуна жаны беле кайтып җиткәч ул. Шунда инде бабайга килеп әйтәләр кичкенә малайлар инде, ул вакыттагы кичкенә малайлар. Гарифулла бабай атыңны жандырдылар дип шулай. Біліп тұрғаннан кішілер бітінесе теге еш малайлар да бабай келгенде инде башынан жигені салдырып алған. Ей хайван деген, қаталдан инде деген теге. Bir жақтан битинде жигергатлар үршітселер бола тұрған болған битинде. Өзлер шул кішілер кежеде бермегендер колхозға дей. Шулай сейлелер инде. Шулай қылама кіргені бар инде. Шундай хәлләр болған, Алла сақаса инде. Алла ташламаса инде. Рахмат, сіз бик матур яшисіз. Теләкләр теләгез инде яшьләргә, безгә бут. Шундай наным, Рәшит, үзегезгә дә наным, Аллаһ Тәала ташламасын наным. Шатлык белән, тыныч тормышта наным. Шул Аллаһ Тәала кушканча шатлык белән бергәләшеп яшәргә язсын наным. Дөньялар тыныч булсын наным. Аллаһ Тәала сугышларны туктатсын наным. Рәхмәт белән шулай. Бүгенге көндә сезнең күпме балаларыгыз, оныкларыгыз? Минем инде Хөрмәтле кеше бит инде ха. эш малай, шулай инде, эш малай, эш кыз да эш малай инде минем үзем. Шул Аллаһка шөкер инде тормышта инде бер кичкенә малай без шул 8 класста укый инде, шул кичкенә малай без гына беләнмәгән инде. Калганнар бит тормышта шул 8 внук, внучка бар инде шул. Субханалла. Бәхетле яшәгез. Күркәмсез. Рәхмәт. Әтинең инде булай 84 внук, правнук, правнучкалары 44 внуклары, внучкалары инде әтинең. Машалла. Бик зур нәсел инде, субханалла. Дини нәсел бит әле, намазлы, Аллаһка шөкер. Шулайнан без бер инде нам, без бер инде. Шул бер нәрсә инде. Алла рәхмәт яусын. Үзегезгә инде бик зур рәхмәт. Бәхетле яшәгез, бик шат. Шат. Алла рәхмәт яусын. Истәлек булып калсын әшер матур язмалар. Алла рәхмәт яусын.